Hello, Assalamualaikum everyone. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to Safaratu Marwah podcast again with me, Shima. And my name is Daud bin Hassan. So in Safaratu Marwah podcast, kita discuss mainly about Umrah and also Hajj. And as you know, kita have not been posting for quite a while. Quite a long time. Mana yang follow kita kat Instagram, yang tahu development kita, probably would know lah yang kita busy Sibuk with dengan cahaya cahaya mata yang kita tunggukan dah selama lama. 8 tahun. Safaratu Marwah tu baby kita juga. Yes, definitely. So it's actually kita tak dapat baby for a period of time. And That's where kita start with Safaratu Marwah. Safaratu Marwah. Kita ni attention to Safaratu Marwah. Hari ni, so how are you? Alhamdulillah, good. Alhamdulillah. Ya, hari ni pula dia nak pergi terbang-terbang ni. Okay, so kita have not been posting, and also kita actually record multiple times, but it's quite difficult being with my new position as a new mother and coping with things lah. So Ustaz Daud has been busy with his bukan podcast, private classes for Umrah. Private classes for Umrah, definitely. So and also once a month or maybe once a month sikit, almost 2 months kita akan buat kelas DIY Umrah. Yes. So Alhamdulillah, thank you so much for those who have been supporting us, have been coming for our classes where we teach manasik and also give you tips on how to do your DIY Umrah. We have yet to really share about kita punya DIY Umrah. InsyaAllah as the process as the time goes by, we will definitely teach you how to do it. Yeah, and also we InsyaAllah. will share about our DIY Umrah experience, and it being our first time as parents pergi sana. Yeah. So macam mana kita go with a 6-month infant masa tu, and how we cope with dia punya timing sleeping and makanan and whatsoever. So insyaAllah as time goes by, kita akan kongsikan tentang Sama DIY Umrah kita. bagaimana kita laksanakan DIY Umrah ni. Because just now someone asked me, a friend of mine bumped into LRT, and he asked me, Daud, macam mana nak buat DIY Umrah? So actually benda ni dia dah demand sebenarnya. Benda ni as we goes by, dia actually banyak pertanyaan tentang DIY Umrah. Yeah. And actually we love to share about our experience and also tips. Tapi however kita ada caution sikit lah. The caution is kalau orangnya first time, try not to go with DIY. Because kadang-kadang kita belajar manasik kita tapi bila dekat sana we do the practical, we know the situation. Like, it's not only the rukun part tau. There's tawaf sa'i, tawaf 7 ni semua. Tapi dia punya expectation tu bila sampai kat sana dia different. Kan? Where we expect service, and we expect service, but when we are in Saudi, the service cannot be we cannot have high expectation of the service. Service one thing, tapi also to me is also about macam mana crowd dia. Dia punya crowd tu you also have to Sometimes people will be overwhelmed with all the crowdness. How do you use it? ramai-ramai kan. Okay, so anyway, today's episode is sponsored by kita belum ada sponsored. Okay, so kita sponsored by Safaratu Marwah Learning Center, where we teach private Umrah classes. Sorry ada macam feedback. Where we teach private Umrah classes for our customers lah. Yes. And also jemaah. So if you guys are interested to have classes going on at your home or your close friends yang nak pergi DIY Umrah, or your colleagues or your family, yang ada pergi dengan klik, yang ada pergi dengan family of 30 pernah, yang ada macam saudara mara ramai-ramai so if you guys are interested, do contact us at this number, and also we can work out on the timing lah. Okay, so for today kita akan discuss tentang, tak lama lagi kita baru dekat sekarang kita recording ni Syawal, still in the ujung raya, hujung Syawal. Yes. So kita akan proceed on to my main focus is kita nak go towards Hari Raya Haji atau
Hari Raya Aidiladha. Aidiladha. So my question is this year kita buat korban ke? InsyaAllah this year we will still proceed with our Safar to Marwah. I think this is the third year. Yes, Safar to Marwah. Previously I do with other organizations, but this is the third year that we are doing under Safar to Marwah Learning Center podcast, where we do a few countries, Australia, Uganda, India, Indonesia, Rohingya. Yeah, these are the few. So Australia you can bawa balik meat lah. Bukan you pergi Australia, as in the cats pula. The kambing will come to you with delivery. The price stated is with delivery. Yes. Ni you say, bezanya kita dengan harga yang luar. Harga masjid, tak, kita punya dah dengan harga tu dah ada dengan delivery sekali. Makanya tu beza sedikit. Lembu pun kita ada, a few countries I think. Lembu kita ada Uganda and also India. Yeah, Indonesia pun ada tak silap? Indonesia pun ada, yes. So if you would like to take a look and order with us, you can also scan the QR code below, and then you can also contact us, and then 90694113. Yeah, hopefully this episode comes out before Hari Raya Haji, so that insyaAllah those interested, you may order from us, insyaAllah. Correct. Okay, so as we go into Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Haji ni, basically dulu when I myself do not have enough pengetahuan, the knowledge, I thought Hari Raya Haji ni untuk orang yang pergi haji je. So dulu masa kecil-kecil tak tahu, because I think that's the most simplest way to explain to a 3-year-old maybe. Yes, definitely. Those yang pergi haji je sambut raya haji. Yang kita tak pergi raya haji tak sambut. So dulu I tanya, kena puasa ke? Macam puasa lagi macam gitu lah. So tak, then my mother say, kira kan macam it's nothing for us lah gitu. So begitu. Tak begitu sebenarnya. Hari Raya Haji dah besar pun tahulah. Dah besar pun tahu. Okay, so my question goes to you is like this. You yourself have been to Haji? Alhamdulillah, yes, once. At the age of 17 At the age of 17. I'm amazed masa dia bagi tahu, masa baru kenal dulu, dia cakap dia dah pergi haji. Dia cakap biar betul si Mamat ni. Because I met him was quite young. I think he was 25. So when he say he dah pergi haji, ni this smart, like macam biar betul lah, just talk lah. Sekali betul he showed me all the haji photos, and then after that as time passed by, kita kenal and whatsoever. So I got to know that actually he went at haji at 17, which is alone without your parents. So I think the previous episode kita ada ceritakan sikit-sikit pasal haji you, tapi I think today I think it's best that kita first kita indulge ourselves with rukun-rukun haji ataupun pengertian haji itself, apa tu haji, and then anyway, while we are recording this, anak kita bukan kat infant care, bukan kat apa care, dia tengah tidur. So don't make noise. Don't make noise. Then kita pun kena cepat-cepat lah, and then we hope to finish this within 45 minutes and so. InsyaAllah. Okay, before dia bangun sebenarnya. Okay. Alright, so the question I would like to ask you is, we want to go back to fundamentals lah. Hari Raya Haji tu apa? Hari Raya Haji tu dia ada dua bahagian. Satu untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji, dan kedua untuk mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah korban. Nah, jadi apa yang kita belajar, yang Nabi Ibrahim AS, dia akan dapat pahala tu selama dia memperkenalkan ibadah haji yang turun kepada dia tu, dan dia memperkenalkan ibadah korban. Semenjak itulah apa yang guru-guru kita ajar, ulama kita ajar, Nabi Ibrahim akan dapat pahala tu. Sampailah sekarang. Dah beribu tahun ni. Ribuan tahun. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim tetap manfaatnya ada lahir kepada dia, kerana dia memberikan persembahan, yakni dia mendengar dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dapat perintah mimpi untuk sembelih anak dia,
Jadi mereka yang pergi umrah ni biasanya dengan TA lah. Kalau DIY mungkin nanti TA akan bilang ni bawa MRT station ni ada satu jabal, ada satu petanda macam kubah kecil comel gitu. Ini yang disebut sebagai Jabal Korban. Jadi siapa yang tidur memang tak nampak lah. Memang bas stop sekejap aja tu. Dia dekat bawah train station lah. Dia ada macam left and right ada desert sikit Ya. Ada satu kubah kecil comel aja. So jangan tidur. Nah, itulah tanda tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Almost sembelih lah. Almost sembelih. Jadi bila ditanyakan, wahai anakku, aku mimpi aku mendapat mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembelih engkau. Jadi adakah engkau setuju? Kita bagi cerita faham bahasa kita lah. Lepas tu anak dia menjawab, sekiranya ini perintah Allah, lakukanlah, aku ikhlas, aku redha. Jadi dia bawa anak dia, bawa begitu, dah nak sembelih, Allah gantikan anaknya dengan seekor kibash. Kibash tu is it somewhat? Yang ni bahasa kita kambing lah. Kambing yang gemuk, gebu putih lawa comel lotek. Yang berisi, yang gemuk. So kalau nak korban ni dia memang kena cari yang berkaki empat. Yang berkaki empat. Korban yang berkaki empat. Pastikan yang cukup sifat. Kita banyak umahana dulu Jadi itulah. Jadi daripada peristiwa itulah lahirlah ibadah korban sampailah sekarang. Jadi bila kita nak korban tu, kita nak sacrifice tu. Mereka yang melakukan ibadah haji, mereka sacrifice their life untuk melaksanakan ibadah itu, semua hidup sekali. Tapi kita yang di sini sekiranya, lepas tu kita boleh datangkan hukum lagi, sekiranya mampu. Kerana ibadah ini sunnah yang dianjurkan. Sekiranya kita mampu untuk melaksanakan ibadah korban, lakukanlah. Kerana dalam bahagian korban kita tu ada bahagian orang lain. I see. Kita sebaiknya kita ambil pun 1/3, 2/3, the rest kita bagikan kepada fakir miskin. Jadi nak kasih orang makan jugalah sebagian sedekah kita lah. Yes. I see. Jadi itu dua bahagian tentang ibadah haji dan ibadah korban itself. Okay. So that is just now yang you ceritakan orang yang pergi haji dengan yang orang korban. Ya. Okay. So what is the month? Dia korban ni dia boleh lakukan any other month ke? Bulan Syakban boleh lakukan atau ada spesifik dinamakan korban atau pahala korban tu? Korban yang dinamakan pahala korban, ibadah korban hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Jadi sekarang ada yang istilah disebut sebagai syifa korban. Jangan salah faham, syifa korban itu bukan korban, tetapi hanya alat-alat penyembelihan. Yakni penyembelihan untuk diberikan kepada fakir miskin dengan niat semoga diberi syifa. Okey. Itu ada hadis dia. Tapi itu adalah bukan ibadah korban. So, walaupun dekat poster ke apa letak syifa korban. No. That is not ibadah korban. Itu so kalau nak korban tu dia purely set intention of korban ke macam mana? Kalau nak korban, ibadah itself tu harus dilakukan pada bulan Zulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13 sebelum asar. Sebelum asar. Kalau kita kata ni bulan sekarang bulan Syawal. So kalau korban is not consider pahala korban. Bukan ada sembelih biasa je. Sembelih biasa, makan biasa lah kira-kira. Makan biasa kira daging sedekah. Tapi beza akikah. Akikah beza. Kalau kita bilang akikah can dulu throughout the year. Tak ada masalah. Akikah untuk bayi, untuk anak kecil yang belum balik. Kalau lelaki 2, perempuan 1. Dua ekor kambing. 2 ekor kambing. Atau girls 1 ekor kambing. Juga ada persoalan, boleh tak saya kecil-kecil dulu tak mampu, family miskin, tak pernah buat akikah untuk diri sendiri. Sekarang saya dah tua bangka nak buat akikah untuk diri sendiri, boleh tak? Boleh lah, silakan. Tak ada masalah. Tapi kesunahan yang berat tu, sunnah muakkadah tu dah gugur lah. But if you still want to do it for yourself, it's okay. So silakan kalau saya tak nak buat akikah untuk diri saya, nak buat korban untuk diri sendiri, boleh? Boleh, tak ada masalah. Buat je korban untuk diri sendiri.
Bagi yang mampu, kalau boleh dianjurkan setiap tahun lah. Kalau mampu, kalau tak mampu, ambil yang kalau dah buat sekali, alhamdulillah. Tapi kita jangan ambil yang mampu tu lightly. Kalau boleh ada, pasal sekarang banyak je, bukan kita je yang buka harga yang insya-Allah memadai. Banyak juga yang buka harga yang memadai. Tak kisah. Saya kisah Of dengan course, siapa. dengan siapa. Of course kalau dengan kita alhamdulillah kita akan kita doakan dan kita insya-Allah akan pikul akan amanah tu amanah tu kita akan dengan baik laksanakan insya-Allah, kita akan sampaikan amanahnya. Tapi kalau dengan orang lain pun ada yang lebih murah. Cuma pasal kita nak make sure dia dilaksanakan properly. So kita yalah. Alright. So talking about haji. So dia kepentingan haji tu. Okay, macam tadi tu korban tu setahun sekali, seumur hidup sekali, ataupun kalau ada rezeki setahun sekali. Kalau ada rezeki setahun sekali. A few years once whatsoever. Kalau haji pula tu macam mana? Haji seumur hidup sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala fi Al-Quran Al-Azim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Surah Baqarah 196. Dan sempurnakan haji dan umrah kamu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ayat yang setiap kali, setiap kelas saya akan ulangkan. Kerana itu yang wajib yang datangnya, Allah perintahkan sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Dan dari situlah kita tahu rukun Islam, melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Nah, bagi mereka yang mampu dari segi dua faktor yang major, dari segi kesihatan dan juga dari segi keuangan. Dan ulama tambah banyak lagi faktor lah dari segi istita'ah, even hatta walau muiz pun. Istita'ah pada tahun ini Saudi dah keluarkan fatwa bagi mereka yang sakit kronik tidak diizinkan. Yes. Talking about this. So dulu dia ada satu je, dia mungkin dua fakta, which is two factors is keuangan dan sihat. Kemampuan. Yes. Kemampuan tu ada dari segi dua kemampuan. So in this term, kalau macam kata orang tu dah on wheelchair, I heard from the MUIS punya updates lah. So there are certain tapis filter that they have to go through over the years. Yes. And then diorang dah sampai, mungkin diorang register this maybe 20 years ago, but 20 years down the road diorang dah mungkin on the wheelchair. From what you see, kalau you tengok yang mana company yang offer haji, dia actually suruh orang yang masih agile lah, masih sihat kan. So what does it relates with, kenapa nak kena sihat? Kenapa nak kena sihat? Pasal kita nak kena jalan jauh tu, especially bila jamarat. Every day between 5 to 8 kilometers every single day. Turun naik. Because nowadays Singaporeans we choose to be at the apartments. Jadi nak turun naik tu jalan jamarah tu hari-hari jauh. Sedangkan kita buat umrah sahaja, sudah makan 7 km 8 km. Ini kan lagi melaksanakan ibadah haji melontar tu setiap hari. That distance that you have to cover, turun naik. So the physical intensity, tenaga yang diperlukan, yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji tu, itu yang membuat MUIS, even not MUIS, even Saudi meletakkan syarat bagi mereka yang sihat. Kalau jawapan anda dah dalam wheelchair, harapannya tipis lah. Boleh appeal, tengok macam mana. Boleh appeal. Dan salah satu kawan lama saya bergawai, pakcik tu, pakcik tu senior lah. Kira dulu saya kecil, dia orang dah dengan dia bilang, Daud, salah satu test doktor tu, doktor suruh bangun daripada kerusi, bangun duduk a few times. Macam duduk lah. Okay, bangun duduk, make sure awak tu sihat. Awak betul bangun duduk, tak berpaut lah. Tak berpaut. Kalau tunjuk sakit, itu dah tu red flag lah tu. So I think it's the importance of going at a young age. Yes. So you dah lepas tu at a young age tu, alhamdulillah kira-kira Alhamdulillah dah lepas at the very young age. So masa tu muda, masa tu lari pun macam tak penat sangat, and then jalan. Tak ada benda. Macam so, tired is tired, but then tired
orang yang dah berumur lain. Yes. Dia punya comeback, dia punya nak apa tu, recover tu quite lambat. Dan masa saya tak duduk di apartment. Saya duduk di kemah. Jadi kemah tu boleh nampak lah, dengan jamrah tu boleh walking distance, turun, lepas tu jalan sikit. Itu sebelum the new compound sekarang. I see. So there is a lot of difference between then and now. So in terms of haji ni semua kan, dia betapa differentnya dengan umrah. Macam tadi you cakap, kalau umrah saja dah macam gini 7 ke 8 km. Haji ni apa komponen-komponen dia yang berubah ataupun macam lebih daripada haji, lebih daripada umrah maksudnya? Umrah berapa jam kita boleh selesaikan? Kalau cepat mungkin 5 jam. 4-5 jam lah. Okay, saya pernah laksanakan ibadah, this is true fact, from Singapore to selesai umrah between 18 to 21 hours. From Singapore lah. From Singapore, the timing from Singapore until I complete between 18 to 21 hours. That's the tops. Kalau upon reaching Saudi? Upon reaching Saudi, from Saudi, you can take maybe paling cepat 3 hours, paling lambat 5-6 hours. Okay. Itu paling busuk-busuk lah tu. No longer than that. But haji has to be specific date, specific time, specific period. Nah, dia boleh dimulakan daripada bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. So bulan Syawal je sekarang ni dah boleh jatuh ni haji. Oh, tu patutlah pasal diorang suruh keluar dah orang-orang yang umrah visa, turis visa, diorang dah suruh Dia dah keluar, start because sekarang diorang keluar. dah say Dah that getting ready for haji. there's no haji furada. Diorang cakap that for I think this year there's no haji furada. haji furada. And also the amount of, I think diorang dah constrict because of the accidents and what happened that during the especially years. the heat stroke issue. The heat, so dia dah makin dia just filter a lot lah. A lot yang dia dah kurangkan. Jadi If I'm not wrong, 18 April is the last date that they can exit. Minta maaf orang atas dia sekarang dah pukul almost 7 malam, tapi diorang masih mengetuk. I have no words for them. Allah. Dah terlanjak time, boleh complain. Tahu, tapi macam malas. Like I am hoping diorang ada sendiri punya ni lah, self awareness. Okay, and then sorry, continue. And then how different it macam in terms of dia punya rukun ataupun dia punya ibadah itself. Okay, dia punya ibadah itself. Aku rasa buat gini macam 6-7 Dia punya sequence kita daripada Singapura, kita akan naik kapal terbang. There are 3 types of Hajj. Hajj tamattu, haji tamattu, haji ifrad, haji kiran. Okay, you were talking about haji ifrad. Okay. Now I'm talking about haji ifrad. As we go by, kita akan explain what is kiran, what is ifrad, and what is tamattu. So, and commonly by Singapore is usually? By Singapore, these 3 masih tetap. So dia niat tergantung masing-masing. Tergantung is the time frame that they choose. Even I see. Ada yang ambil short package untuk 2 minggu punya haji, for sure dia akan ambil either tamattu atau kiran. Cuma it depends on how you want to, the intention, how you want to do it. I see. Okay. So now let's talk about haji ifrad. Silakan. Okay. So haji ifrad, you start from Singapore, then after that naik kapal terbang, then you lalu Qarnul Manazil. Okay, we don't talk about awal Madinah. We go direct terus ke Mekah. Terus ke Mekah. Okay. So dah masuk musim haji tu, dan jatuh niat. So jatuh niat, saja aku niat haji kerana Allah Ta'ala. Okay. So nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dalam kapal terbang tu bila lalu Qarnul Manazil sampai Mekah, terus pergi Mekah, dan kita akan buat tawaf. Ini bukan dalam rukun, tapi dalam sunnahnya untuk melaksanakan tawaf kudum. Dengar tu. Okay, orang atas, kau dengar tak? Okay, sorry. As I attend to this, please take the mic. Okay. So tawaf kudum kita buat sama aja, tawaf selamat datang. Dalam melaksanakan ibadah ifrad, disunahkan untuk kita buat tawaf selamat datang, which is tawaf kudum. Then we may choose tawaf kudum tu kita serikan dengan melaksanakan sa'i haji. Kita nak fast forward, push the sa'i haji forward. Kalau tak, boleh juga ke belakang nanti, tapi untuk
make it easy, kita push sa'i haji tu ke depan. Nah, selesai sa'i haji, proceed to tanggal 9 Zulhijjah, kita harus wukuf di Arafah. Harus wukuf di Arafah. Setelah terbit matahari sampai terbenamnya matahari, kita wajib berada waktu zuhur period tu, from zuhur period until kita berada sehingga terbenamnya matahari, kita ada di situ. So nanti ada khutbah khutbah Arafah dan sebagainya, kerana based on the hadis al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Selesai wukuf Arafah tanggal 9, proceed tu tanggal 10, malam tu kita akan proceed tu Muzdalifah, ya, mabit di Muzdalifah untuk kutip batu. Sekarang biasanya dah tak kutip batu. Kalau tak kutip batu, mabit bermalam saja di situ, dan following the next day, tanggal 10 Zulhijjah, batu dah dikolek, kita akan melontar di Jamrah Aqabah. Tanggal 10 melontar Jamrah Aqabah, 7 batu. Selesai itu, bolehlah kita kembali masuk ke apartmen, kembali masuk ke apartmen untuk tunggu 11, 12 dan 13. Nah, di situlah kita dah boleh, setelah melontar, kita dah boleh tahallul. Tapi beza di sini, tahallulnya tahallul awal. Maksudnya, kalau nak bersetubuh tak boleh, nak bernikah tak boleh. Masih tak boleh lagi, masih dilarang. Dan disunahkan, dianjurkan untuk kita sembelih kambing. Ya, baik ifrat, baik tamatuk, sembelih kambing. Sunnah. Tapi bezanya dekat tamatuk nanti kita cerita. Tamatuk ada lain sikit hukum dia. Dah sembelih dan bolehlah kita bermalam di Mina. Kalau tak bermalam di Mina, mereka akan choose untuk bermalam di apartmen tanggal 11, 12 dan 13 untuk melontar Jamrah Aqabah Ula Wusta, Aqabah Ula Wusta. Okey. Melontar setiap jamrat 7 batu. Bila melontar tu mesti masuk dalam lubang. Kalau tak masuk tak kira. Itu sebab bila orang daripada jauh Bismillahirrahmanirrahim dia campak, tapi batu tu terlalu kuat, dia melantun keluar, itu tak kira. Mesti masuk ke dalam. Nah, selesai tanggal 11, 12 dan 13 Aqabah Ula Wusta, Aqabah Ula Wusta, selama 3 hari. Selesai itu, jemaah akan proceed back to Mekah untuk melaksanakan tawaf haji, also known as tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Kalau mereka belum buat sa'i haji, dia boleh serikan dengan sa'i haji. Tapi tadi yang saya explain, kita dah buat sa'i haji di depan. Nah, selesai itu, barulah dah selesai buat sa'i haji, barulah selesai gugur tahallul sani kita. Bila dah selesai dah tu, dah lah kita bebas daripada segala pantang larang, dah boleh bersetubuh, dah boleh bernikah dan sebagainya. Dan last of all the ibadah, sebelum meninggalkan kota suci Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. I see. Okay, so rasanya korang dah pening kepala belum? Saya sikit. Because there's a lot of components yang, if you say that haji, umrah susah, haji is much challenging. Much challenging. Jadi benda ni kita orang you have to have knowledge lah. Yes. Pasal haji. Jadi melaksanakan ibadah haji tu kita tak boleh on the spot crash course tak boleh. Dia kena pengertian kena mendalami hukum-hukum dia, cara pelaksanaan dia, kena go through the step, go through the practical. Even abang saya di Johor pun mereka pakai ihram di masjid. The whole dewan tu semua pakai ihram. Diwajibkan lah, kena practical lah semua. Pasal kat sana I cannot spoon feed you. Yes. Susah. So kita ucapkan pada orang-orang yang jemaah yang akan ke haji tahun ni, InsyaAllah tahun ni mereka yang semua laksanakan ibadah haji, dah dapat lot lah kira-kira. mereka yang dah dapat kota, dah register dengan GSA, syarikat yang berdaftar melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Kita doakan agar mereka
dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Dr. Faizal Ibrahim, alhamdulillah, he also have declared to Singaporeans in the parliament that Hajj procession, Hajj punya ibadah will go on this year for Singaporeans. Alhamdulillah, amid the all Yes, but when they are there, they will avoid air transport. Most of Mekah, Madinah, Jeddah will be on ground transport, I see. which is definitely bus, car, and then train. Yeah. As per normal. Semoga dipermudahkan urusan haji semuanya. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dan to be clear, haji yang haji visa lah, bukan haji furada, haji VIP. The past few years, I think kita ada, last year kita ada talk about haji yang orang apa tu, haji, I don't want to say the word that is not nice. Haji DIY lah. We use it, haji DIY. So they went to a haji DIY. Tapi I rasa sekarang dia dah tak boleh dah. Dia tak boleh. Dia dah makin Difficult. susah. So pada yang mana yang dapat tu, okay lah. Dan this year pun dapat. Saudi tak nak keluarkan haji furada. Yeah, because Negeri jiran pun kita tengok mereka pun tak dapat. so there's a Indonesia lot of pun, things yang diorang dah restrict sebenarnya. Yes. Okay. To cut down all these players yang meraih manfaat yang melampau daripada ibadah ini. Dengan itu kita dah faham sikit pasal haji. Ada cameraman ni pun nak pergi grab kamera. Sebelum dia grab kamera tu, kita grab dia dulu, kita pause for today. Basically, I think all the points that I want to touch on has already been discussed about. As you can see, I also dia dah start bangun, aku dah start tengok-tengok ke bawah kan. So that is heavy saya. Dia angkat benda ni, baba tolong tak angkat sana. Okay, so insyaAllah kita akan open up more about haji, and also kita hope to interview some of our friends and yang dah berpengalaman dan haji, juga orang-orang yang dah pernah pergi haji. InsyaAllah semoga kita dapat interview them, and then after that you can, bila dengar, I hope you guys get inspired, because as a person who haven't gone to haji, umrah is already quite challenging for me. So bila pergi dengar pasal haji punya components is much more, and then I do agree that you wanna go, you go young. So hopefully that kita register dengan Muiz for our Hajj, and then kita dapat panggilan haji while we are still able body. While we are still young. Yeah. Insya Okay. So insyaAllah. So with that, thank you so much for listening, and kita then tutup dengan doa. and hopefully we hear you from and hopefully you listen to us for our next episode. And if you guys wanna sponsor, you can just usually I don't shout out for sponsors. Yeah. But if you guys are willing to sponsor us, you guys may find us over at Instagram, or you can call 90694113 and for updates and also for classes if you guys want. Okay, dengan itu, thank you so much for listening. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna fi ladzina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma yassir lana ya Allah bi ziyaratil Ka'bah lil hajj wal umrah fi hadzal 'am wa fi kulli 'amin al awamil qadimah, wa yassir lana ya Allah bi ziyarati habibika al Mustafa sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Hadanallahu iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.